Kad smo već kod osvajanja, onda će vas ovo sigurno zanimati. Ajmo! Nakon smrti moje majke, kraljice Elene, ja, Stjepan Držić, nastavio sam vladat. I baš kao kralj Tomislav održava sam dobre veze s Bizantom, pomagam u ratu s Bugarima. Ja, bizantski car, Bazilije II, kao nagradu za pomoć, poslao sam Stjepanu Držislavu krunu, žezlo, plašt i zlatnu jabuku kao znak kraljevske časti. Tako sam ja, kaži samo u ime kaže, prvi hrvatski okrunjeni kralj. Pa jesi, brate, ali se mi zato zadao 100 muka. Prvo mi reci, koja su ono imena tvojih sinova? I onda mi kažu, ko na kraju od njih bija kralj? To su prava hrvatska imena, gospod Karlo Veliki. Ma ne možeš odmah ljuti, samo sam ti ja pitat, teško mi bilo zapamati. A pre negode moram ti ispričati jedno nekoliko. Za vreme jednog sukoba zarobili su me Mlečani. Metalski duš čuje priče kako sam bio dobar šahist, kako je sam bio dobar u tome, ponudio mi izazov. Kako ga pobjedim 3 puta za redom, bit ću slobodan. I pobjedio sam. Vratio se natrag u Hrvatsku. Pošto mi je šah spasio život, odlučio sam šahovsku ploču ukomponirati ravno hrvatski grb. Ma daj, pesmu legenda sam. Ja sam odlučio da mene naslijedi Svetoslav Suronj. Suronja mu je nadimak jer je bio hladni narod, ali braća ko braća, nesložna i ljubomorna, zbacila su ga vlast. Skoro se tek sredile s Petrom Krešimirom IV. Dobro je stanemo, vidjela da si ti pravi brbljevac. Ali pravi ovaj takav kralj zaslužuje svoji 5 minuti.